nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze. Aha turi kuri Bumbogo Real Estate. Reka mbakubite shuwa diru y'uyu mwaka. Ndabizi ko nudakunda iki kibanza hano mu murenge wa Bumbogo, nta kindi kibanza rwose kirenze iki ngiki uzigera ukunda nk'iki. Ni ikibanza kiri mu miturire, gifite icyangombwa cyihariye kijya metasiyo. Ni ikibanza kirengeje ubuso 500 ho gake cyane, kandi ku giciro cyiza cyane, miliyoni 5. Ukaba ureba na quartier kirimo, kiri ahantu heza cyane muri za quartier nziza, zimwe hahandi ushobora kuvuga ati nta quartier ibura ahantu ha danje, nta quartier rwose ibura ahantu ha danje, cyangwa nta gace kabura, nawe urabyumva. Aha rero iki kibanza ni ikibanza kiri ahantu heza cyane, nkuko ndi kugenda nkutembereza kuri kamera ubireba. Aha tugeze kuri TVET. Aha ngira ngo ni ku kigo cyiza cyane kiri hano muri Nyagasozi, cyigisha abana icyitwa ibintu by'uburezi bumeze neza. Aha rero tugiye imbere, ni ku kigo nderabuzima cya Gishaka. Wumva ahantu ikibanza kiri. Hari n'utundi tuntu twagiye dusimbuka inyuma, hari amaparuwasi, hari mbese ndashaka kukwereka ko iyi quartier ari imwe mu makaritiye meza. Witonde gatoya urangiza aka video kuko tugiye kukiganaho. Icyo kibanza ukirebe, kirahendutse cyane, miliyoni 5 turakiguha. 5 turakiguha rwose, kugira ngo negosiye turakubwira 5 n'igice, kugira ngo uze kunegosiya tugwe muri 5 kuko kikeneye 5. Ubwo gihagaze 5 n'igice, uri bunegosiye tukiguhere 5. Turi kwerekezayo rero, tegereza gatoya tukigereho. Ni ikibanza cyiza cyane. Murakoze.